banyak bersyukur kepada Allah. Bila Allah bagi nikmat boleh beribadat, bila tangan kita boleh pegang tasbih, kita boleh selawat, puji Allah. Terima kasih ya Allah, pilih aku di kalangan mereka yang mengabdikan diri kepada kamu. Alhamdulillah, puji Allah, sebut Alhamdulillah. Sebab Alhamdulillah ni pengikat nikmat. Mana-mana nikmat, ingat kaedah, mana-mana nikmat yang ketika kita dapat, kita sebut Alhamdulillah, Tuhan akan ikat sampai mati. Tapi apa? Wa qalilun min ibadiyas syakur. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, akan tetapi sedikit di kalangan hamba kami yang reti bersyukur. Ramai tak pandai berterima kasih. Syakur tu berterima kasih lah. Macam mana cara nak terima kasih kepada Allah? Alhamdulillah. Langkah kaki keluar nak main masjid, lintas dalam hati, Alhamdulillah. Terima kasih wahai Allah, pilih aku daripada ribu hak tu ada di taman ni. Terima kasih wahai Allah. Teguk ayat, bismillah, teguk ayat, Alhamdulillah. Terima kasih wahai Allah bagi minum air yang halal. Ikat nikmat dengan banyak menyebut Alhamdulillah.